Es cobra a final de mes. A final de mes. Què és? Com es diu? Digueu-ho. Salari. Ratib. الفلوس التي نفوز كل شهر. نعم. El 4, Antonio. No, ara el 5, no? La ballarina treballa al jardí, sí. Al jardí. Ara el 5. El 5, vertical. Amudi. Paleta treballa a l'obra. A l'obra. Què vol dir paleta en àrab? El banà. El 6, Najat. La perruquera, el halaqa. Perruquera. A la perruquería. عود الجملة السادسة. No, la perruquera. No, معلش اقرأ مرة أخرى لو سمحت. La perruquera treballa. Molt bé. 7, Fàtima. El pagès, el fallah. Pagès. Al camp. Què significa el camp? El camp, في المزرعة. el 8, نجاة. جملة الثامنة. L'home de la neteja treballa. Molt bé. Antonio, llegeixes totes en català, sisplau. Totes les paraules? Sí, totes les frases. Totes les frases. El cambrer treballa al restaurant. La venedora treballa a la botiga. Es cobra al final de mes el salari. La jardinera treballa al jardí. El paleta treballa a l'obra. La perruquera treballa a la perruqueria. El pagès treballa al camp. L'home de la neteja treballa al camp. Enteneu totes les paraules, Fàtima, Najat? Sí.